Adam bakta sertlerle gider. Birinci kalkan adam var. Жазға пішті екен. Жазға пішті өле құнан біле. Пішті. Құнан. Атасы Данчак мына. Енесі Қарабайыр, атасы Данчак. 71 отауыз, 85 сұра отауыз. Жігдер, ассаламу алейкум. Бүгін болды 16 нары жүдеп қойған әке, тұра өрбей. 16 болды. Ат базардауыз. Az bir topulanglar beni аттартабыз азыр. Нары тегелеп кетет, бері тегелеп кетет, өткенде тұтты ат тегелеп кетет, бір жұма зорға жүрім, солаңдап жүріп. Жақшы болып қалды. Шуда ат көптөй бүгін. Бүгін ат көптөй. Қайтпайтыр бар білеміз. Az bir көзге көрініктілерін жөнілі тұрған жерден тартайлы. Амна жөнөк өз-өзін арзанырақ аттарды алынған сатылғанның қармағын әрекет қылабыз. Так, аралап көрер елші. Аралап көрер елші. Досым, нары жүдеп қойғын досым. Көзге көрініктісі базардың көркі. Қандай аттар болды екен бүгін. Неде бір күштісі бар екен. Егесін қоштар тетпек такам. Көзге көрінікті аттардың бірісі шу болды аткен онда. Жоғын жолып болды. Жөн тұрғанда мойын теп. Есі алып тұрады. Жашы қанша ләй ләзік аттың? Башты көтеріп қойыңыз, ілесіп қалас камераға. 300 кем бар, жашы жаңасы еді отауыз. Нары бұрып қойыңыз ләзікі? Ләзікі, телефонды айтамыз бұ? Базарға сатамыз, короче. Нары бері басырып қойыңызшы. Өзі қаншаға келді бермей тауыз? 250-ге бермей тауыз. Нашыны олғын, базарын көргі. Жегеттер, сорыны жайылған өте кеңір екен сорын. Аттардың арасында. Номерді айтып қоғын, номерді мұна. Қарап айты өрің, шашпай айты өрің, уақыт кеңірі. Так, азырқы. 250-ге бермей атқан аттың номері 71 менен. Қалған естен шығып қалды, азыр естейміз. 56-42-42. Әка, қайырды оты ләләзгі ат? Жерге талды оты. Нары бастырып қоңыз, әка, өте көркі аттың бірінші жол тұратына. Сорының қарағала, сорының. Жайлы бір кестер ол тұрады. Қана. Мына қалошылар шалып, жазып, сөйлесіп, қалысағар болады. Жатады екен бұл. Бұл керек olsa жатады тақ екен. Ләсқа бұл 5-5-ке кіреді? Либойына кіреді, бүйіріне кіреді, торпа құлаққа кіреді, 5-5-ке кіреді. Жанар, көртасыңарына бұқсау айталғанын. Бульдозер екен да. Ака бұл, ассаламу алейкум. Аттың жашы қанша әлі? 5 асы болып қалды. Тапанша ат жақшаты екен да. Нары жүреген әка, болды. Күшті екенді көрдік. Тиінің қанша да отауыз, әка? 300 кем орды отауыз, телефонды айтауыз бұ? 0776 06-0736 300 жақын айттыңыз ба, әка? Жақын әлі, 100 отауы, мен 300 оғып алдым ғой. 100, мен ошаға сұра отам да, жақын айттыңыз бұ деп. 100 екен, адашып айтып алдым мен, жігіттер. 100. Азыр несі бар, несі жоғын сұрайын досам, кетіп қалдым айлайым. Кейін көргенде сұрап қоғыз. Қайсы қараң, әке? Досым, қара ат бәрі жүдап қойған досым. Досым ескен, әке әкем бұл. Қара атын жашы қанша, әке? Қашқанын? 4 асы жазға? Жазға 4 асы. Көкіректері, тұяқтары, бар жақшы фигурасы, нормально. Жазға 4 асы. Бойы қанша шығады? 1.60-тан өтіп қалады кішіне? 1.60 да? Ова. Ой, 1.60. Несі бар, несі жоқ әке бұның? Үйірге қойылған нес? Улағы бар, теке улақ, торпа улақ. Екі отың бар, Тиын қанша да отауыз тиынды? 180 мен кемі барды отауыз, Телефонды айтауыз бұ, түмелі қауыз бұ? 702 менен. 02 73 67. Атак, базар қанша өрді, әке? 150 өрді. Азырақ илесе бередікен бізді ұжа?
Возможно, сатылып кетсе дагы мүмкүн. Шепем, нары бери басырып коюң, буруп коюң бир. 180'ni bir mактайлы. Только тосуп калдат да, мактайлы деп атсак. Мына, жигиттер. Палваны келишсе, жакшы ат болгудай болуп турат мына. Өтө кымбат эмес, баасы дагы жакшы. Хоп, содаңыз берсин, тапшырып. Мында дагы бир. Жакыны канча жакын? Өтө чекчеген турат бuyakta. Турушу күчтүү бирок. Базар турады 110. Өзү сурап атабыз канча ака? Өзү 110. Өзү сурап атабыз 110. Базар канча берди? 150 сурап атам. 150 сурап атам. 110 базар сурады. Жашы канча элек бу көрүктүүнүн? Жаңасы. Бери буруп коюңуз бери. Телефонду айтабызбы, түмөлө коебузбу? Түмөлө коебуз, а? Мына, базар эле сатат экенбиз, кетет экенбиз мына. Өтө чекчеген ат мына. 150 сурап атабыз, өтө простой болар мына жигиттер. Көрүктү көрүп атасыңар мына. 150 сурап атабыз, базар 110 берип атат. Азыраак элешсе дагы беребизби ака? 110дон кичине көтөрсө беребиз да. Мына жигиттер. Кете бир 120 үстүлөрүндө бүтүп калса керек. Жалат. Коркпой. Болду бияктан мына. Бияктан коркпой сатасың деп атат мына. Кайсы эле? Мына сарыбы? Шепим бери буруп коюңчу. Шепим укпай калды мен. Шепим мени покинул кылып кетти. 100 деп атабыз, айтылыш баасы 85-90 берип атат. Жашы канча ака бунун? Эмнеси бар, эмнеси жок бунун? Иши бар, улагы бар. Шундай. Жазга жаңасы. Мына. 100 деп атабыз, 80-90 берип атат, базар аркылуу берип атат. Нары бир буруп коюңузчу мына. Мына жөнөкөй аттар мына жигиттер мына. Ишке дагы минеребиз, малга дагы минеребиз, улак көрүп келебиз. Максатка. Сразу эле бир укмуш аттап көргөнгө дагы сал чөнтөк качалыраактарга как раз самый то. Качканабай. Азыр сода болуп калат. Кеткен бойдон кайра кайтып чыкпай атат. 140 берип аткан экен, 150'nin үстүндө сода бүтөт деп айтып аткан экен сатуучу. Аларман 140'ын үстүп аткан экен. Таппай атам, жарата бер күтүп турам, чыкпай атат. Чыгып келди мына. Ушундай болгон. Сарат, акчал, көк жал экен бул, акчал эмес. Көк жал экен ушундай. Гүл сары деп коебуз буларды. Көк бөрүдө гүл сары. Ооба. Канча деп атат? Жашы канча эле бунун ака? Жазга учасы. Жазга учасы. Мына азыр нары бери басканын көрөлү. Кулагы бар экен да бунун. Ушундай сода болуп калганда жараша. Якка дагы бир күчтөөсүн 100 коюп 100 минут көрүп атабыз. Şu at kimden elе aка? Kimden elе? 150 деп атат, жашы канча экен? 2 асы болот экен. 2 асы болот экен. Сиз сода кылтасызбы? Ооба. Болду. Содаңызды берсин аба. 150 кем бар деп атат, Ооба. Үйүрү бар экен. 2 жыл үйүрдө жүрдү. Биякта сода болот экен анга. Аба минут көрүп атат экен. Ладно, соданы бузбайм. Баса берем. Бияктан күн чыгып жакшы чыкпай калган болсо керек. Ушул жерде үйлүп алып жата бирдекен тамаша кылып атабыз. Азыр кызыгып көрөбүз. Биякта сода бүттү. Биякта. Болду, жөнөк эле алды бердим мен, сода бүттү деп ойлопмун мен. Ошон ар жакта ушу күчтүүсүнө барайлычы. Биякта элдер тамаша алганды көрүп кетели. Кайсы канча болот экен? Кайсы канча болот ошол жерде? Баа болгон жага кызыгып турабыз, алсакпы деп. Кызыгып турабыз, алсакпы деп ушуну. Берсе 90 калат элеңиз. Бирок бербейт атат. Бундай аттар кымбат ака бирок, а? 150'гө бербедиңиз беле? 150'гө бербедиңиз беле? Жок, 105'ке берген. 105'ке берген жоксуз, а? 150 кем бар деп атабыз өзү. Жашы канча эле? Жазга 2 асы болот. Жазга 2 асы болот мына. Улак булагы күчтүү бирок. Улагы чабылган жок. Улагы чабылган жок, ачык эле айтат мына. Ушундай адамдар көп болсунчу бизде, шарт эле бар жогуна гарантия деп бере тургандар.
Kulakka çabılgan be, çabıp tarbiyalap alат. Özü bırak figurası, gözü başı özü küçtü eкен bırak. Bunday sayapkerin koluna düşse bu. Tezeli atıp çığa turgan. Enes bir 90'ga. 90'ga soda oldu bu yakta. Sıra otağız uşulatı 90'ga. 105'ke vermegen deydi. Yok, tam bir bakmayın. 1-2 min qo'shilishi bersa yani. Andan kemine satmayın deydi. Только üstüne deydi. Hop sodası oluversin. İşe etpeyli. Onda beyin turganın qaralam o beyinine jigitler. Mına molarda da jönök öyle beyler mına. Boyun salıştırla. Mo beyin jonduğun qaralamlar. Akilles tuyturgan eken da bular. Şunu sırap bileliçi kança eken. O bey kimden eken dostum? Bilbeysin ha? Fiyakka oyuncu baylap ketip koyat, eğisin tapmayız da. Al öyle baylap ketip koyat. Sürüştürüp göreliçi. Аны izlep tapaytam, biyakta soda oldu. Biyakta soda oldu bunu. 5 kaşık eken mına, butların qaraba. 4 kaşığa, bu men 5 kaşığa mına. 5 kaşığa soda oldu, berile ber. Aslında alsam kameradan görüp tip gözüm kırmayan qarap, nito qarap kalganlar болады da soda buzulат. Ошого бияктан тартып алып туруп, барып сурап билип, кийин кайра сүйлөп коем жигиттер. 100 деп атат экен. 75 берип атат экен биякта абаларым. Мына ушундай болгон. Жаш канча эле таксырым бул? Жазга буштубу? Ооба. Жазга бушты мына. Өтө эттүү мына көрүп атасыңар. Союшка самый то. 75 миң сунуштап атабыз. Азыраак кошосуңар дейт. Каңгычы болбой бияктан башка сода кызып атат бирок. Бияктагы сода моңго. Мол ушу жем жеп келген, байлоодо турган атка. Сода болуп, байкап билели азыр нары айланып өтүп. Soda oldu. 76. 76 örtür şu mu? Soyuşka da kavla. Taybala ne oldu? Taybala bir minut ha. Hop. 76 bin bir otalı şu. Jemjegen жазгам ne okuat bu? At çoğala. Çoğala at kem ula? 2 yaş ya. Ha 2 yaş at kem bu. Jaş görünüyor eken tapança eken da bu. Bu 3 yaş eken da. O 3 yaş eken bro ha. Daha azırak koşasыңар deydi. Azırak koşup kalasыңар deydi. Мына өткөн базар тарткан экен, тарткан окшойм мен чото. Мына арт жагынан тарткан бей мына. Өтө сөөкпү бей. Баасы келишпеген окшойт кайра келиптир да. 100гө өткөн базар биякта агаларым айтат, 100гө өткөн базар сатпаган бей ушул болсо керек дейт. Мына жигиттер өтө жакшы экен да мына. Өтө чоң кулумдарды берчү бей экен. Өспүрүмдөр жакты аралайлычы өспүрүмдөр жакты. Но бей эртең бир күнү туучу болуп турат го. Düşke satıldı gördüm az. Sen kam mı? Bilmedik. 100 de otağı. 100 kem vardı otağız mı? Aka şu beyde kaça da otadık? 100 kem kaça vermeye koyduk? Sırayla vermedi. Sırayla ha? Bu tuğut ko bir iki günde bu la? Ertek bu gün tuğut koyat ko. Ola, mına o kardın karsanlar. 100 kem vardı otağız yani. Sırayla bro. Öte topalongu soda oldu fiyatı. Soda bolup seçileyin dep kalgan жерine şunday bolot da mına. Kança koşasың? Koşa albayмын. Oldu, patologa geldi деген сөздөр. Bunu hareketler korkutuyoruz mu beni? İşte Luka okşadı. 65 lira. 60. Gel. Buradan başka hiç kim vardı yok mu? Oy vermeyin. Yok karabe olsa gerek no karabe. Kaç verdin? 65 tegerken 60'a verip durardı. 79'a satıldım mı? Kaçı? 65 atman kaldı satıldı. Yaşı kaç eken dostum? Yaşı kaç ele? Karı 60'a bitiyor soda. Что это? No, жаңасы. Күшті балтай. Балтай дедім ғой, байтал yok прожиты. Жаңасы. Күшті кемді. 79 oldu. 1000 som kam 80 mi oldu? 1000 som kem 80 oldu turna. Özü boylu eken. Boylu eken özü. Tuyaqtарын qaraqlanma.
Boyu 1.60'ın üstü o. 1.65. 1.70'ge jak. 1.70 emas, 1.60'ga jakın bolsa gerek. Arzan boldu. Aka bular qanchadan o'tadi o'shanda? Kaltataylar bular. Biri buna Amerika kaltatay. Biri qunan biri kaltatay. Buni kaltatay, narxi qunan bo'lib qoldi. Bu kaltatay qanchada o'tadi aka? Bo'lishi 45. Bo'lishi tochkasi. Jetib kelgan jeri 45 bo'ladi. Erkek. Narxi qunan baytal. Narxi qunan baytal. Baytal tilim aylanlar boltaydi, endi qaraydi. Tak, baytalni qanchada o'tadi aka? 65 bo'lish. 65 bo'lishi tochkasi. O'zi qanday bo'ldi aka hozir bu bolalar, yoshlar bilan, yosh o'smirlarga? Qancha buni? Arzonmi qimmatmi aka? Tayimidan. Yaxshi. Yaxshilimi? Yaxshili. Xursandchilik bilan birin aka deb bu yoqda savdo bo'ldi. Hozir qaysini ko'raylik. Stroda qancha aka? 60 ga stroda. Yo'q, egasi 65 berdi. Ha, 65 to. 65 stroda ekan. 60 ga 60 ming so'm pul sotamiz. Stroda 65. Bu o'shanda жазga qunan bu? Pishdi. 2,5 yosh. Жазga pishdi. Urg'asi erkek. Erkek. Qancha dedi? Soda bu yoqda o'ta qizil yuradi. O'ta qizil. Tanaqa soda aqirlab qolgandaqa janaqa qizil yuradigan kezda u. Vajig'i bo'lib qolgan kezi, ava. Bo'z bayqalib qolsa soda aqirlab qolganda. Boshna tinch boshlanadi buni. O'shanda o'spirimlar qanchadan bo'lib qoldi do'stim? Hozir bozordan chiqib olsin hozir. Ha, daning olib to'pga Bozordan chiqib olsin. Aka bular qanchadan bo'lib ketdi bular? 30 mingda. 30 mingdan erkaklar, ha? Urg'achi jalan. Ha, bar urg'achi. Shuchi. Cho'tek. Shuchi 30 mingdan. Barini bir aldingiz bu dün. Jayloq o'lat bular. O'lat, jayloq. Qayra jayloqqa chiqadi, qo'y desa bo'lmaydi bular. Bitta erkak boshqa oz bo'ldi. Bo'ldi. Qachqana? O'rtar bormi? 30 mingdan. Shunday o'spirimlar bo'ldi urg'achi buna. Buna 30.500 ham bo'ldi buna. Buna bu 29 bo'ldi chekadagi. O'shanda общий 30 dan aylanib tursa ham. Bu qancha olib ketdi do'stim bu? Qancha oldi? 47. Erkak urg'achi bu. 47 deymi? 47 oldu. Ha 67 şundan deng. 47. Buni qaysi kanaldan chiqadi? Erkek. 67 oldu o'sha. Bu qanchaga mos sari to'g'ri. Chalotdan chiqadi bu. Naqamda jipterni baylab gala salot o'zina. Yo'q. Ha. Yuradi hozirdan. Qarash. O'rtaga turadi-da bu. Bu qanchada o'tadi? Bolar bir qadammi? 33 bo'lsa ketdi. 33 bo'lsa ketdi erkek. Erkak o. 33 ga ilishib qolsa berib berasiz sirasi. Oo. Shunday bo'lgan jaylov boq qulumlarni. No ko'rktu bo'lib turadi biroqmi? Ha, buni joqishtirgan bu. Yo, buni suyatda oshiqchada buni suyat. Aka o'sha qanchalar aka o'sha? Shular tartib olinglar, akalar. Qancha kam bor aka? 55 kim var? 45 kam var. 45 kim var? 45 kim var dedi ona. Söte sınırken ona gördesin, hareket edesin. Turganın qaraqlar turpatdı buna. Bul at bolsa, strashni at bo'ladi buyursa. Bo'ldi. Shuni silab sipalayni tartib qo'y deydi ekan. O'zi jo'sh ekan. O'sha ekan batan beri qiziq o'tadi shunga. Shu taybaloq olib berem deb o'tadi, shu qiziq o'tadi batan beri. Nari o'rlashib, beri o'rlashib keta olmay qoldi. Serga taldan kelgan. Yaxshi atdim balasi. Aka qanchaga bermay qo'ydik shu simni? 40 ming bermaydi hozir. 5 mingni o'rtadan bo'lsa beririz. Buna 45 ta o'tamiz. 40 mingga kelgan. Shunday simni ularga. 36 ga bermaydi hozir. 36 ga bermaydi hozir. 36 mingga so'radi, bergan yo'qmiz. Erkek. Kaltatay. Ha, baka qulum bu. Qancha bas? 36 ga bermaydi. 36 ga bermaydi hozir. Azraqila qo'shsa beramiz aka. Sal-salla qo'shsa berib qo'yamiz. Bir qadam qolib turdi. Bo'ldi deydi. Kelish aldikmi, kelish olmadikmi deydi. Ko'gat. Ha, ko'gat qanday ekan? O'ta jinni ekan,
Öte cin eкен deydi. Aylığa bir reklama çıkarır bilecek. Oldu. Men tatmayla koy. Ha, siz tartmayla, at bile tartmay, ha? Oldu. Öte yaxşı gene. Qanchada o'tamiz ham? 180. Boshidagi yaxshi ekan. 180 da o'tamiz. Püşt ekan, yazga püşt ekan. Yazga pushti ekan. Dash qanchalik ekan? Жаңасы. Sazga jangasi o'ta. Egasına oxshab basalmaydi ekan bu ham. Sazga jangasi. 180 km bordi o'tamiz. Qanchaga keldi bu qo'ydik aka? Şuna 105 ming berdim. 105 ming o'tasiz. Sizga bersinchi. Qarmab silkib qo'ying. 105 ming. Qo'y do'stim, menga ber. Silkib qo'ying, silkib qo'ying. Bozorda albaydi do'st. 105 ming pul beraman. Qayerga ayilga ketsin? Qayerga ketsin? O'zingizning ayilga ketsin. 105. Do'stim, o'zing aytgan senaga jetmaydi. Kishini. Aka 180 dan qancha qildi bozor aka? 180 dan qancha qildi bozor? 130 ming pul berdi. 130 berdi. 105 ming. Nomer aytib qo'ylu. O Yaxshi u aka. Sorunlar kuchli ekan. Aytingchi aka. 73. Xolos 73 meni? 18 84 16. 18 84 16. Qayerda o'ta aka? Aqsida bo'ldi. Aqsida o'ta. Aqsini qayerda? Qiziljar. Aqsidan Qiziljardan ushaqni ko'rsak bo'ladi yigitlarni. Ular soruni kuchli ekan. Пожалуйста, блядь. Kuchli ot, maqtab berayni sana. Ya do'stim. Qoluvchilar Aqsiga yaqin yerdagilar bo'lsa, borib da ko'rsa o'ta aka, chalishib. Yigitlar, qo'y bozorga qarab ulgurib qolaylik. Bozor tarqab ketelikdi. Anlıktan bayağılar deng like bulçigan restoranlar işte odat bizden ha. Restoranlar işte odat. Şol жерде тамақтангандар, сағынғандарға. Қой базар қаралайым.